karbilo charlie song hin pen nangli tum media tum nil tum nang cho phateng pen no porting ben ke bang por nil tum hin pen pranchil nang tum phan suri suri akachoro paje silalo pini nil tum karbilo charlie song hin pen jasemet pet phirang ke amai ke phana ko ke la hello je patumi hejong haroghat 18 nong haroghat LSC long MLA akhai dorsing rong hang alangli hin pen phirang ke phalong lam the pak lang pon je nil tum phan nangki pu pon lage je nil tum KSA amethang jungjung si KSA che krong bor idet pu alam se alangli pak lang lo lan cho takali alangli lam kang lit pensi ni tum phan nangki pu busi ala ni tum president phan akoi pi pon lo lan cho takali si alangli hi bang putu bangke lagi je bhonging tungo ma pusi nangi pu je bhonging tungo lo pulo tang te arni mate atarek thik de nang pusi alangli hin pen tumi nang pupon lo jasamet pet la so pu thang nil tum mahin pen pini bangke ke hai MLA dorsing rong hang phan lamboi pipon pu si la lo je ke dam tang Assam Assembly budget session along longle pu tha khalada Assam CM mate Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ben paklang lo je Karbi Anglong along le halada dudukuluni long hai hui long pot eviction claim pro halada long komane minority khai det ta thek pujalang hin pulo je laki halada ke Karbi Anglong along le ahem phu ke Karbi Anglong Thomas Council lo pusi pulo hala so part bange nil tum da choro dun lo sinangli tum same ada media long nitu president kaning je same hala so part bang alangli tamle choro dun lo buoi fit pus same hala so itum along lam ningje bo mahutsi je non Karbi Anglong lam aputhang ningje bom hosi PGR VGR along le along ke do tum phanta pata pipon po busi alang li bange ningje lo tang de hala so chi nil tum president ki pudun cho je la bang so lam bange lamboy nang pita ba clarification chining tung du busi karju cho je hal da bangpli MLA ta amek tong jang nun lon ma anotong thon o ingthong dun o ma busi ki ningje chot ka prek thang da bu pe da unparliamentary word pula da thang da ningje pon pe sitame alang li tumi MLA bang ka ningje ke nil tum president phan bange ka prek kalili kalang lam sina arbok lo tang del tum chini lo je Karbi Anglong bang ke alam je than boy hu jong si itum ke pachu ke dam tang eviction hota me nitum bange choro dun lo je media theng no same Karbi Anglong Thomas Council mate Assam government pen eviction ke deng por ken tume choro lo ta hala so chot kali je PGR VGR along khiruni long ke do ta uttar borbi long do ala tum phan tame eviction claim nang ji pu bangke pulo la so joine si patumi bange nitum bange chesong lo eviction claim nang ji podim long si long le pata ako pithuji pulotane nitum Karbi lo charle song bangke lage comment ni da kron gelo athema chini lo je nitum ke methang Karbi khe tum KSA plondang de Karbi khe long phansi kar jab dum lo jasemet ke khe amor bunglo kopine Karbi lo charle kopine Karbi khe ban ke na hok thitam lo pulotang nitum hin bange isi chepa do dun polage la son thak si budget assembly long do bo ma du tame je VGR PGR along le long ke do tum hata pata pipon po joksi alang li pending jelo tang de hala so video nal dum thek long lo mene Karbi Anglong pet angtan PGR VGR phansi long le pata pipon po puge hala da Chief Minister same ningje je joine si nitum bange mahu promasong lo la so kachini ji phansi nitum bange jasemet pet press meet long pulo je la so long le bange Karbi Anglong long le ningje bo du le ko son si la PGR VGR long le long pata pipon po joine si nitum hin bang tame chedon nunde la lo la son bange pendo chulang je alang li nitum hanang pulo je methang self style se claimer KSA da ka che krong bori KSA president bo che krong bori pusi puro la bangke nitum ka che krong bori pula pukali je nilitum bustame hala bangso 2018 naning kana du aniltum Central Committee Steering Committee do hala da 32 members do 32 members ang bon sin 2/3 majority lang hala so ke lang bansi kupuma chedon desi hala da bangsi lang lo je nitum bangsi ka chedon ong mana hola so nilip same Central Committee lo members chola members do niltum same ke thek kere penan ke charli tum dolo tangde alang jongsi ke chok che bete niltum tame alang li hin ke abe do dunde si alang li la puson na karbok pon ke niltum alang li ake hai MLA dorsing rong hang phan nitum pen pin rem lo la puson monon pi alang li nije je dai phansi niltum hin pen churing lo lanjo takali alang li inut MLA selo MLA pulo tangde itum ratum si pahai lo je alang li inut tax reset ba khe phan kam claim pi pon bon pusi niltum tame cho pahai lo ratum che to dun lo je te alang li kopi alam si nije lo te alang li silake unparliamentary vote ka nije lo lagi alang li inut MLA sele koson si je bhong jima polam ka nije halo na tum munthik datha alang li nije ke je bhong jite arni thik da nang pusi ki pu je bhong intungo pulo dang de arni ji thik da si ke me pu la inut MLA or adur la poson lo malam ninje nei
alang li lapuson jot takali je kapre kalong tame alang li lam ki klang do tame nil tungge KSA tungge je kapre political party phan ke sorsar pula puson ave da komane congress party puno BJP puno SDC mo APHLC puno nitum komane madu political party phana tum sorsar se tame ni tungge kenang sot pulo ni tungge isi pressurized group jot je konane karbi khe phan na hok de ji pulo ta ni tungge ese ge jibi dun rekpo lason thak si je BJR along le long ni tungge eviction si claim nang ji busi hangkong aprang benda labang su eviction Kurinang ji padim kuresi longle pata PG pulotan lage nitung ke cedon nundelo laso jok si je kese tumda aning pope si media long cepak lang lo je karbiang long CM ki karbiang long la ke do BJR long le phange pata PG si kaprega din si BJR selam tu popu ke lage kona lam si ke ninje lo la bang etum munthi du nang ko je nili si example ninje po je halada budget session long do boma du Dr. Himanto Biswa Sharma Chief Minister ningje po amlo je PGR along le long pata pipon popu hala suhud bange karbiang long pen angta na PGR fansi pipon ji bhadang ningje je athima lage karbiang long alam reference and boma dusi la so lam tang ningje cho bulodang hala da itum long kache toidun bangpli MLA dolo MLA ang mo alang litum ta question erai junai hala sur erai juna po arjunu nang po je nitum karbiang long fan kalima kalang mapula ma arjunu nai je itum bang nili isi reference and bo itum school dun lo college dun lo pulang le teacher jong si tuma lo nang tham bo madu itum konama ke chini ne dia dokok pulotang de lage men si itum arju dun po itum confuse ban cepak clear po je la bang thekkelang chini lang ko son lo po alang son thak thak se lang tum arju nang po ta alang ko tumi ke cepak lang ko pilo je ni tum ada nai nage lam ka ninje awar side do apor ka prek do tamela ke alang tu ma por utan nang ninje dun de ako la so bang lage kache dan no na nai alam ave just arju dun lo anda cho la so confuse jone si ni tum ma mai pu same press nong lam ninje nang ko lo la si nil tum chuni ri lo je alang li son MLA kaprek ahin tame alam the arju dun long bom na ta nili tum thang na pupe arbok be la pen ninje je lo se alang li phan chuni lo nali labang so alam ni tumha jebhong nang ma jebhong tungdung ma ke bukaning jega lang ni tumha nang jikubir nang jibusi ni tumain ben chuning lo athema alake ni tungge jebhong nang polam legi putali na tum video tame theklong pamelo arjulong pamelo je ni tum president ke lada nang tum pan jebhong nang pule ke hang dali jingchek nang pulagi pulgali arni arni hodera jebhong nang putagali je halage karju cho je nang tum hada assembly long budget session do bom hun megjang nun klima pusigi pucho lage konane lage megjang nun klima pule unparliamentary word kali lagi la so jone si ni tum pini karbi lochale song hin pen bangke pin rem ponlo la pen ke bangjila ni nil tum KSA phan la pusona lam ningje je dei phan si nili tum ake hai dorsing rong hang musabi alang li phan chuning pon